Hello guys, welcome back to my channel. Tem dah siaran hasil Peter nama kadan ka youth engagement program hang ne. So ngarok ngawan sementalang hi, amak ding yo ka. Means dang ke age limit dang biang. Te ngarok ngas sementalang hang ne. Kita kena sekolah jungi lawan sementara mentah. Tapi kita dan sesepuh sabar lagi. Ini kena kelihatan yang aku beli meter berapa tiga berapa keren semen. Di sekolah ini. Misalnya di sekolah. Chief Minister's Youth Engagement Program. Bagi om youth program untuk kelas untuk kerana kita kena sablan. But penyo Malaysia mentah, syah ko ka district level, tetapi di inom job nak di block level. The job hapo district level penyo kala Malaysia mentah ko ka state level. The job hadin kata from point national. Penyo ari kala Malaysia mentah ka international level. March 1977. But why did you get to this? Mana betul? Lakto diketut. From Doordarshan Multiply, 2, 3.